stvari je strogo zabranjeno da unosiš u avion. Često mi od vas stižu pitanje da li smijem da unesem ovo ili ono u avion. I ograničenje u stvarima koje smete da unesete u avion se ne odnose samo na tečnost i njihovu litražu kao i na hranu, već postoje mnoge stvari koje ne smete uneti u avion iz drugih bezbednosnih razloga. Tako, na primjer, nigde u avionu, ni u čekiranom, ni u ručnom prtljagu nije dozvoljeno da imate petarde, vatromet, farbu ili izbeljivače. Neke stvari poput klizaljki i bejsbol palica zabranjeno da se unose samo u kabinu aviona, ali možete ih imati u čekiranom prtljagu. Ovo je zbog toga što se smatra da se te stvari mogu iskoristiti kao oružje. Ali meni je, na primjer, onda bilo mnogo čudno da saznam da je u većini aviokompanija zapravo dozvoljeno da u ručnom prtljagu imate igle za pletenje. Tako isto, na primjer, dozvoljeno da sa sobom u kabinu unesete makazice, ali samo ako im sečivo ne prelazi određenu dužinu. Meni su, na primjer, u Japanu jednom uzeli makazice koje em su bile potpuno tupe, em su bile male, a koristila sam ih za sečenje papira jer sam bila dadilja na letu i animirala sam decu. U čekiranom prtljagu takođe smete da imate pištolje i puške, naravno uz odgovarajuće dozvole. Pišite mi u komentarima za šta vas konkretno zanima, da li sme da se unosi u avion i ja ću da vam odgovaram.